Thlirtu le ngaihdan Zoram takte in zawangin chibai kabu fikachu tunchuma chuan Zoram Thlirtu inti Airfield chung changah a dawp nan tiin post aron siam le ta chu kan ngaihdan le don ani ngaihdan Zoram takten min hriat pui tuna du kanaya hemi chung changah hian keite lul hi chuan ngaihdan soilan ve katum lova amai ro chu kutthlak na nasa tak tura tur zo talo duhdan from diary la chan thlenga heti tak moya kutthlak atua tamai hian thin laina damni reng theilovin min siam hun pui kan nei zinga puimo ber Christmas po mangnom theilo khopin min siam thungani ole tuna chuan ilo ngai thla hawang Airfield chungchang a dawp nan post kan siam le ange nimin jingloma ka post siam to le nimin tlaya ka post siam to te toifel taka la khomna ani ber zo kang chu ka post pani kha uluk takin share ula in cheer zo lo ani chuan comment lo mai ula lelam thu chi ria mani tap chak zo tanga ngaihdan room tak lo vok thak ve top zel hi a thaber lo ania david te chung komi zele du sakatinu fa mi zir chiang Airfield veng hote zugzot ve ula enge oya oilo tur chin chu in thithiam ve mayang chuti rolin Thihna hil thlengkha apoya nun mala tu te ro danin anchunga dik takin ro rel ngai ro se mi hausa khutlang duty le pastor an ni wangin dim big lo sena chutiang bokin mirathian ni wangin zangaina lantir big su se thil sul ti tiu chu angkhat vekin remro se khang post ka siam to ti kha zel den thu bol le ngaihdan ka je chu mai ani lova thil thleng ngai ni lang le adik lo fin fia le thei mai te vek an ni e Zoram mi puiten kan soitam le kan zona tam bertika han chang donila athen chu an mahni interview tangpon a hriat thei veke zona pakhatna pastor khan longai dam se kha Thihna kha athleng lowang channa davidanu le du sakanu ten ngaidam dil tura pastor quarter an kalkha dar som panile minute nga velania an lu nu relo te du saka anon hruai ve wangin aning komlok theilowa du sakan swapui nu mit somdon nuwa davidanu tele pastor te hi mumal takin anin bithei chia pastor quartera davidanu tele pastor te hanin komlai hian tuna atur tu david hi chu ni ko shalawin alom dai to ani mele acha na chumo davidanu ten pastor quarter an chu achan hi dar som panile minute somni pariat velania waiting seta an choldet nuwa david chu vdp lamten anon zon chu kani kha kha thil thlen hun vel nia an soi kha interview na dar som panile chan ve velani kha pastor quartera davidanu te an kal hi chuan thil thleng tur chu thleng zo vek to zok ni in alang an interview video kan en veka helai tu hi engatinge kan hriat thiam mi alo le nge nia pastor hi dem kan tum ngar zok tin khatianga kutin thana na satak thleng kha pastor te hian davidanu ten an soi tang che khan mumal takin an hreve che bok VDP kumpun lampo dar som panile minute somni pokwa vela akol sak zui zona panina pastor te khan an quarter rokani khang atinge police ne na a report lo channa pastor te hian an quarter rokani thu hi zia ke mo o ka emo po in VDP emo police emo report an siam lo Airfield vengthar biakin le Airfield vengthar pastor quarter hi incident tho a omania quarter rokani kha in khombana pastor nu pui ho hian quarter veranda thlenina hmuwa chu vele bekin kota in khomba omho chu awawa atre chu lani kha zona pathumna pastor in report silo engatinge david ati thiandun kha anman veringot channa khoi khwa po hian ru ke mo engemo poi khoina omse police pon anti masak ber thin chu an blacklist te poi khoina loin nam noi to thin te an khom thin hei chu kan hriat vek khamo khatia pastor quarter rokani taka chuan asan pa in report lut lo ma se an venga VDP kumpun committee lamten an blacklist sa khathil la thlen ma de uloka mi mobile phone an ruka wanga an lo man to rengiel an dawp nuwa an dawp chu ram taka pastor quarter bulbor vela an hmu wangin VDP kumpun lamte hian rinel thiltu an man ngal mai ni in lang anda sarile minute som pukwa vela in common banga dariat rig ma dewin an mani che na ina tangin an man ve zuyani kha zona palina pastor in a report silo
enga tinge thuneitu te kuta ka peto ati si chhanna pastor hian thuneitu te kuta ka peto tiin a changlo thuneitu te kuta anom to a ati zo kani kha tin alo ngaidam thlap boke he thu hi hriat puitu anom boke zona pangana mahni fa te hi chan lutuk lo turania anon tia channa thinrimati po an nilowa hetia inbiaka zaito taka dusak taka inshrilang zok kha o david te mi zele anule anchung ko mi je hrichiang tan te dusaka mi zele anu mi je hretan chuan hetia pastor ten an lo ti po hi aom hlia zokasin heti lai hian pastor te hian inleng an nei kan ti kha anni po hian an hrichiang ang mahni tap sak zo tangin thuro rum tak tak kan watha a side khat chau tanga thil thlirin dem tur kan zong kol vak vaka he kathu zia khian midang teril ru eng tiang na sain nge hliamang ti ero kan ngai tu der lo mai mikau khat kan tamlu tuk khi apoi tak zet ngai zona parukna du saka kha room chunga khan enge an soipui channa du saka hi ano pangzo kania ril rudoi chi ani boka pakhat zokara lulul tak mai ania du saka zok hi poi an khoidan vel chungchang soi turin an hroi kha pastor hian alo ngaidam thlap boka he thil thleng hi airfield mi paron tlak tak pakhat point a hria in na mu ve veke damdoi ti ho lulul zele dot sai thei je kan fiat kha zona pasari na enga tinge airfield kuttlang an tong chu lo channa airfield kuttlang hian eng thu ema soi se kuttlang an in chan kan tile don tho chu wangin eng thu ma an soi thadu lo ma se zukal ula zukzot ru mai chana chuan an soi thadu na samai rok chungchang le tual thina nia ngai thleng chungchang kha ka soi tum mani lowa ka chu reilo te science thiam na mangin finfi ani thua yang hi pastor family kani lowa airfield mi po kani heklo ma se airfield khomi pui howero ka helom thum thunga mire theifa ni tin jing tira na toka chu we thin tho kani e anhiak tam lam zui mi kani lowa ka thil hriat thi adik nge yem tia dikna zong mi kani thu diknia ka mu chua hi keima chau poin ka tantlat zelang thubel he thil thleng den chena presbyterian pastor social chakrim shim hi kan tam hle in asiata ko ran le khutlanga in hmang tak changkai tak anni mel utlang pui bokani hi ole khati zong khania thlitu le ngai thatu zong te kan thil ngai thak ta ka chang khan enge kan ngaihdan te kan hmuhdan te kan rindan te thlengin comment section lama milotar lan sakle theu tur chewin in khonga ina karon dir ani e